Keçirim surabay tarınıp жүрсе, erkek birinci qadam taşlasa, erkeklik sapаты azayıp kalabı. Men taң kala berem ayallarмен uruşkan erkeklerge. Men taң kala berem. Bu adamlar buzulup barattabı, barıp geyik aylanıp ketebi. Men düşünbeyim. İlimde anıktalgan ayallardın miyesi bölökçe, erkeklerdeki bölökçe. Eki başka adam, okşoş bir eki başka alam. Anan Kudayım uşunday jaratkan, ajırajda erkeklerge göre talak degen meseleni. Erkek bul uruşpayt ayal menen, bul aytışpayt. Aytışsa ugatta kayra jakşı göre beret, anı menen muştaşpayt dep bergen. Ayalдар nazik. Bular dünyönü bölökçe kabul alat, kızıl güldördü jakşı göret. Bular baldarga tarbiya beret. Bulardın jürögündögü sezimi akıl abdan köp ayaldardyk, bирок sezimi andan da köpүrөөк. Ошон үчүн сезим менен мамиле кылып коюшу мүмкүн деп аларга ажырашуу укукту берген эмес, талак бере албайт аялдар. Анан ошону түшүнүп туруп деле аял менен урушуп, аны менен айтышып, анан сен жаңы үйлөнгөндө экинчи күнү мындай дегенсин, 5 жылдан кийин мындай дегенсин, ошону ушинтип сүйлөп алгансың деп ар бир сөзүн эсептеп жазып, аялдын катачылыгын тапкан эркек бул эркектик касиетин жоготуп баштаган деген сөз дароо дем салдырыш керек. Başka yol yok tuğanım. Bu toora emes mesele. Korozlar eço toğuk menen muştaşpayt. Yok eş yerde. Jaratılışı şunday da. Koçkor dele koydu süzgön jeri jok. Bu kadar uy menen süzüşkön jeri jok. Bирок adam ушинтип muştaşat ayal erkek al bolбойт. Анткени алар табиятын бузган жок, биздики бузулуп кетип калыптыр да. Аларды бузуучу кылат, короз же тоğuk келип талашып алышы мүмкүн. Бирок аны менен мушташпайт да. Бирок адам аял менен мушташа берет экен. Бул айвандан дагы төмөнүрөөк даражага түшүп кеткен даража. Туура эмес.